ole chibai vek ole voin January ni ret sang hi som pakwa hi notice pumpuya India ram notice pumpuya total ban ani a hei hi engwanga ban nge ani ti hi toite in lo soi do ni la chumi main ban ti shim hi soi fe nga in ka se a attention in ban ti in kan ko thin an ben don kan tia ma se awm zia tak azok chu ban ti ani Hindi atang lo kala ne sub tonga BAND ban khane lawa BANDH band ani a chu khar khip ti na emo kha ani bera khar ti na emo khania vai tonga ban kharo enge kong kharo ti darwaja ban karon ti a mi ban tho hi ni a chu wang chuanin ban ti a ko hi alam dan dik chu ni chia lawa ban ti a ko hi adik tak chu ani zokani Northeast Students Organization ne so te chuanin he total ban thi an buat sai ani a chu kan trevek ome hei achan bulpui ber chu Indian Citizenship Amendment Bill sang hi som paruk an du lo wang ani a he bill hi voin hian Lok Sabha pass tura soiho turin an pulut don nge a Union Home Minister Rajnath Singh an apulut don ani engtin nge voin a hen an soiho ti ngai venangai khop mai ole heti tak maya marchak zirlai ten an du lo na chan hi enge ni angti ngai tu tham oma a zirlai cha wan ni lova mi pui tam takin zirlai pola mi lo te poin an du lova ni sum tam tak hlo pha na tur le mi hring nun phung boi pha ko pa band nei trul an ti na chan hi engwange ni ang zirlai pol te mai ba ka hian asama chuanin an political party lian tak mai akumrei tak chung an state chief minister lo ni to Prafula Kumar Mahanta kai ruai an party lian Assam Gana Parishad AGP po in an state sarkar BJP an thlop na kha an nuk dok du hial mai ani chu wang chunin a ho mai lo ni ti hi a chiang khop mai he thil hi chu wang chunin ke ni po in kan lo hriat chian ve angai ani akil kelin va shelo mai la atlang pui hi chu kan lo hriat chian ve a thakop mai ole he Citizenship Amendment Bill hi lo pasta se hengram a Bangladesh te Afghanistan te Pakistan te atanga India ramaron pemlut Muslim sa kho betu ni lo ti mai te ang khang mi te kumruk India ramanom tlin chuanin danang taka India khole tui anni phal sakna tur he dan hen ron siam sak don ani Muslim sa kho betu ni lo anti chu heng sa khuwa ko bi kan nei tira Hindu te, Sikh te, Buddhist te, Jain te, Parsi te, le Christian te, heng te hi a huam ani. A heng sa kho betu a maram kan soi to, Bangladesh te, Afghanistan te, Pakistan te, atranga India ramaron lut te chu document pakhat ma nei lo po ni sela. India rama kumruk anom tlin chuan, India citizen an ni thei na kong a don tlat mai ni he dan hi an passport chuanin. Ole he dan hi anin clear tu clear tu zirin thatna le thatlo na anei theya a khovel thil tamjok hi chu ani ome a clear tu zira thatna le thatlo na nei vek ania chu he dana po hen lo soidon ta ila BJP sarkar chuanin sangni sompalia an campaign aw hla chuanin Citizenship Amendment Bill hi he India Citizenship Amendment Bill hi putlu apas anin tiamani chu wang chuanin an tran hle ni ti chu chiang khop maya ani BJP lam chuanin India independent laya India mi tam tak abekin Hindu te Pakistan le tu na Bangladesh lama ti luina awanga om in than ani ta ka wanga an tum wang reng ni lova e thina emo lauwanga e Bangladesh te Pakistan te om hlen ta te le an thla te kha India ram an ron let le na chance remchang asiam sakdon ani anti ve lat maya enge mozong tak chonin a om ve thei vio mai India ram then than ani ina thil alo ti chia to tam tak kha siam rem na hun remchang an nei don ani ti in an tang ve adik ang reng khop maya chu tiang mi te le an chung te khatiang mi Bangladesh ma Pakistan mo Afghanistan te mo lo om te le an chung te India rama om te tan khachuanin in sui khom le na in zom khom le na hun thatak mai siam sak dona wangin thil lomom tak ani ngei ome
adu lo lam te ro chuanin he dan hi sakhoti bik nei ani an ti a India ram dan pui kala ni an ti ve tlat thunga a chan chu Muslim ho huam tel lo wang ani eng sa khuwa po ti sela chu Muslim ho po ka huam tel sela chu India ram constitution secular state kan ni na sakhoti bik omlo sakhoti bik nei lo state kan ni na ram kan ni na kha a choi nung tur ne ma se Muslim huam tel lo tlat hian an ngai ati thalova sakhoti bik ka nei ni he dan hianin an ron ti ta ni chu tin he dan hi manani chuanin Muslim sakho betu ni lo khang sakho dang Hindu te Sikh te Christian te thleng po in mitam tak India rama an ron lu runga chung te chuan om hlen na chance kha an nei don thlat mai ni arama lo cheng to te tan an kho sak phung ati boi theya mitam takin an ron chim huk chuanin cheng hlen turin an ron chim huk chuanin kho sak phung khotlang nun te an sa ko nun te po ni hia lang chu tin ramin en kol na te po aboi pha thei tlat mai ni kha khan hlau thong em mai ni hedan hi han ngai to wang hian Hindu sa kho betu te du sakna uchuak le India rama Hindu sa kho betu te lak lu belzel seng lu belzel du na a ang hle maya a chan chu Muslim ho tan India citizenship nei a phal sak ve lo tlat mai kha ni abak sa khodang betu antar lang ve thawa Muslim ti lo Hindu te Sikh te Jain te Christian ti ang reng tek khang te kham tar lang ve thawa ni ma se han ngai tu awang hianin chung zinga chon Hindu ni lo hi chu antam lo em mai ani chu wang chonin Muslim an paya Hindu rolin sa kho then khat an bela ma se chung te chu run dal lek an ni ani na taka chuanin Hindu chau an phal kha chuanin Hindu ti bik na Hindu du sak bik na ang do na chu wang chonin an enge runda la an mani in chan himnan chuan lamatan sa khodang Christian ta thlengin min phal sak hi ang reu mai ni chu wang chon an du lo em mai ni he dan hi kaltlang poi ni chuanin eng sa khomi po chu lo ni sela an ron pem hulu hum mai chuanin khotlang dun phung a boi nge do na chu mi tam takin an du lo ani abikin asama mi te na asam mi pui te nan do dal na sate mem na chan chu Bangladesh atanga lo pem lut te hi an boi pui na sa mem to an ni chuanin an har sat pha ani an ramma boi pha ani hetianga phal ren ni lek phei chuanin an boi na chu a bel chan sa mem do na tin foreigner lo lut chung chang a henin an boi sep to sang kha chako somsari te somre chawa khanin asama hianin all Assam Students Union AASU kan ti mai te hi abul tum tu pakhatan ni a foreigner lo lut te khan du lawa pai chu an du a chu wajan boina na sa takha chuak to ani ti chuan India sarkar le Assam sarkar le all Assam Students Union te chuanin sang kha chawa somret panga khan Assam akot an lo sai na chu ta chuanin chu Assam akot ta chuanin eng sa kho betu po ni se sang kha chawa somsari pakhat nulama India rama ron pem lut te chu thon gir le vek tur ani ti khanin an lo sai nanani chu wangin tu na bil sangkhat zakua somsari pakhata asama kot le tu na bil hi a in kalta em mai ni sangkhat zakua somsari pakhat nulama India rama lo lu thar Bangladesh akok de uruna khamia tanga sangkhat zakua somsari pakhat nu lo lut khachu no chua le tur thon gir le tur atia ma se he dan Citizenship Amendment Bill hi lo pass se act dana lo changta sela he dan hi chuanin Muslim ti lo sa khodang khang ho khachu asamani emo India ram mundang ani emo kumruk India raman chuanin document fel fai po nei lo ma sela India citizenship an nei khaphal sak ani ati thung no chu wang chonin asam mi te chuanin he dan hi an do dal na sata em mai ni tuna Assam sarkara AGP in BJP an thlop na an nuk dok po hi a om hle mai ni tin central lama po Congress te Trinamool Congress te CPIM te po in an do dal na sa ma party ang zong po in chu mai ala ni lo thil mak deuh bok chu he bill hi BJP tho pui Shiv Sena le JDU po in an do dal vetlat mai hi thil mak takani achan lampang kha chu soithui lo mai la ole ke ni Mizoram a cheng te tan po he dan hi
ahim bik chuang lo thei tlat mai asam te chau ani bik lo asan chu Bangladesh atanga lo lut te ahuam ba ka Buddhist sa ko betu te ahuam le zel maya awam zia chu chakmatam tak lo lu bel zel na kong le India rama ol sam taka khole tuini na an nei the na kong aron hong thei tlat mai ni chu wangso na him lo zual ni ke ni tan po eng document mangai lovin India rama kumru kanom tlin chuanin India citizenship dealin khole tuyangai an ni anga voter ID te nein kanchan vo min trom pui chak chat mai don ani chu thil phurom lem lo takani asan chu kan budget te kan ram te hi apung thur don lo kan ram phe chu engti kong mai na pung to don lo wa in chi khat po ina zau pha to don lo ani khang ho wang khan chu ta kan budget kan sum nei sa kha min ron trom bokanga re theina ram chan na ram thasa chan na khatiang kha thil tam tak thleng thei omani chu wangzon kan in thla pun dan pa ngai kan kal hi thil tok chau ani lai khanin mitam tak asang bi asing bi in anwai bi te hial po ni mai thei Bangladesh atang te in molo pem lu thumum ta se India khwale tuiron ni zel ta se kumruk nu akhan kan ram chuanin boina na satak ele bara te ato pha the ani ti alang chiang em mai ni ole eng po chu ni se an pas nge pas lo thirila voina hianin TV te internet lama te lo ngai changila Lok Sabha he bil hi engtin nge an soi howa an pa sem ti te lo en tlangila chuta chun an pa sani phei chunin mar chaka hianin boina na chazo ka chuak lawang ti po kan soi thei lawani kan malam hun thui tak a hril tlat mai ni he bil hi athange thalo ti chu a thlir tu zir ni kan ti to a ma se mar chak state te tan chuanin mitam ber thlir na tang chon a thalawani ti hi kan pom tlan ngai chu ani thung ani ti hi alang chiang le ani kan lo me